Nga taxi olo fotsy. Anao ma araka fahitako izy zegny, anao agnisan'ny artiste zay romantique eto à Madagascar. Karakory fahitanao zay hevitry zay? Malioko izy malôha, anao kofa agnatin'ny fitiavanao sy mikarakara olo ankilanao, rassurenao izy. Ataonao zay ampilamigdiana parce que hitanao zay amin'ny asanay aty bôka tsy atokisan'olo. Même viavy andeha agnampitiky fitiavana amin'izay zay miasa satria tegna olo maro olo tia, tegna olo malaza. Fa mahay mikarakara kofa agnatin'ny fitiavana. Tsy haiko zegny le définition-nao hoe romantisme ou pas fa za karegny ataoko za kofa tia. Ataoko zay le ampilamigdiana na za ankilako, na za ankilan'olo maro, na za ankilan'le riavako, na zay eroa, tsisy raha miova. Karakory fahitanao vahoaka nantalagny niany tamin'ny prestationnao? Niany malôha trop satria tsika agnatin'ny festival déjà tria niavaka be izy niany. Fa izy zabaka zanaka ny faty za fa Sambava. Avaketo mandeha aminay ary Sambava 75 km. Tsy lavitra zay. Fa za zegny amin'ny faritry Savaka eto, za miezaka mitagna le tandem hoe zanaka ny faritry, manome fafampo, olo avy amin'ny tany favioko. De par rapport amizay, à chaque fois za miasa aty, za tsy mirairay, ave le tany omboagna tsy mirairay, za zanaka ny faritry, za zanaka Sambava. Igny amizay le atiavanjare za koa. Ankoatra le la mozika ataoko. Raha miazanao note ny festival Tsia sur 10 mety firy? 17,5. Sur 10? Il y a 17,5 sur 10. Ok, merci Ngatax. Merci, merci là-bas.